IFM News. IFM News. Traffic. Idol Dennis, come in. Yes, kunamon Idol Bernard da nga trasigalan dagitay pasaway kita dagitay for reels nga kunwari inosente da yung nalawag iti datay signboard nga you know your turn sa Tabuna nga ado dagitay matitili nga you turn iti nakamat nga lugar iti agdama Idol Bernard kiti distrikto iti abdang iti PNP Traffic Division nga mangbantay iti lugar dato ni kasakit esan dati traffic ng runan oras hour o during weekends iti tayo mulgovers iti nadakamat nga lugar iti agdama iti natikitan kasi mo iti biyang Ada! I mean one Jack Nag-U-turn ka! one Jack batang di eskwela Okay. adamang flag doon kanya ko tayo naalatan ko na Very good nga rin. Very good nga rin kasi kay bagbak pa ilang tatay nga dapat tinil dito ka traffic at day. Talaga gayam nga traffic and pagmayatan na verified by Idol Dennis isot na tiketan. Mano met, mano! Tumamisan amo ko. Manot bayad na? Pinakawan na ko lang. Ay, pinakawan na ka pa lang. What at the first offense data? Second offense kat magbaagmultakan. Check TV ko lang, sir. Pasensya, sorry. Sot na mo. Sige, sir, At least you're true to yourself. Awan lusot mo. Oo, naman. Awan lusot mo. Nag-sorry at tumamisan ko na. So nga, pinagbigyan akmat. Dati enforcer, siguro kahit halang siya. Iti kasi, adupay, dati tayo may lawan, U-turn. Tama. Dati may no U-turn na kita nakapasikig. Dati signboard, no. Amo maglaweng. Kasi impungat ko may kaya sa eskwela ng Newton bawal at tajay. Hinggat sa bali nga impungat mo. Bawal at Newton mismo katingaan na kaya mura di murdong na Newton diretso ka pa sa kanto jay Newton tinawada nga sangka dati ada iti may kabil nga harang barricade isang waranti SM Idol Bernard. Sigon traffic enforcers in Bagada nga hadang siguro aso-ason dagiti na sitami nga Newton ada diti makilibas isot gabuna ngurawan ti magkita ng enforcer at na kalimeng yan tayo mismong sikig iti may nga balay. Idol Ben Seripio, tatak, arame.